Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. I'm so lonely. Siya ni Mr. Lonely. Ti pagayam yo apatinayon amalmalday. Ngem amok, saan lang asyak ti kastoy. Tunggal maysa, dumteng kenkwana ti panagliday. Nagduduma apas pasamak, nagduduma apakay gapwan. Ngem mamatiak, nga itilit ang niliday, at damat masirmata aragsak. Nang runa no at dagundaway amang yebkas itiliday, amang salsalukob kanka. Awisen kayo marod ang makipaset iti daytoy a programa. Tapno kay yebkas ti an-anak akanyo, ket agbalinda nga ulidan, kadag iti dumdumngeg iti tangatang. Dear Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Lester at aga Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilinged dakla kuman itinagan a Lester. Naawisak mo ta nagsurat, takayat ko nga ibinglay ti kapadasak. Barang makaited iti adal, kadag iti dumdumeg. Inak nga rod rugyan asalaysayan, idi may saak pa'y abaro. Sana pagpalastog, ngem makuna nga addalanga. Banag nga adu ababai, tinapaayat ko. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Lester, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Back home. Letters never have letters. Ate Narda, ituyak pa lang makipagnaid ha. Nay, apay Lester. Inawit mo sabat amin na nabadom ngay may ditoy. Wala ante, tapno da pagsukatak. Sabali ti pagawatak iti isam mo, Lester. Adalakit di ilemlem mga manan a babae. Di mo pa ilang arun ikalay sa tapno agsimpa kayon. Ante, jak pa'y kahit ni mga asawa. Isa pa nga siyo. Umanugot kayo kuma. Ang makipagnaidak pa lang dito, tapno makapaglamang. Noon niya launay nga mintiar aramidem si ka Lester. Ala sige, dito'y kan nga agnaod. Agawid kanto, no awanan di babae iti balayaw. Agyaman na, ante. Nasaya at tadakan, Lester. Mama, pimanaw ka din di babae. One, nagawidan ni Violi. Agsangsangit apimanaw dito'y balay. Anya? Ay, idyak mo dayta, mama. Anya di mo amo. Apay nga rod nga umay dagiti babay dito'y balay no talagang awan ti amom. Mangibabain ka, Lester. Mama, di kay kumamot agungot
Masaksakitan na kitikas ng ibagbagayo. Asino mati saan ang makapungtot iti kastang aramidam. Idi na panalawas, adda manen babae ang masikog ngay may dito'y balay. Ita, sa bali manen a babae ti mang birbirokan ka ang masikog mo't lang. Mama, isuda ti kumamkamat kanyak. Saan na siya? Agpapanpay! Di mo ko mapagbalinan nga ay ayam dagiti babae, Lester. Ayam tiket. O sige, agorder kita niya manakayat mo, Lisa. Kwa. Si kalatan ti makaamong agorder. Okay. Tsaka raw din makamo. Huwag kaya. Ano tiket mo drinks? Kwa manong Lester. Urean niya. Basta light drink. Okay. Siya nga raw din ti makamo nga. Itulod na kun. Please. Agoray ka pa yung matahan eh. Ibusot pa dito yung kapik. No kasta. Saklutan nak pa nga ron, ha? Okay. No problem. Bayat na saksaklutan ka. Ibusot dito yung kapikon. Okay. Okay. Sige. Itulog kan. Mabit lang. Agpakadaak kan ni mama. Ante Narda, umayak man na nagbakasyon dito, ayan nyo, ha? Ay, oray di mo ibaga. Amuklatan a babae manen tigapuna no apay nga adda ka ditoy, Lester. Ni Ante Narda, amot. Kasta mo ti aramid mo. Tunggal adda itarayam, ditoy ti pagkamangam. Ay na Lester, agpanunot ka kuma, sakbay amala daw ti amin. Ante? Tinasayaat, mga sawakan. Ang mga nudi mo mapupuutan kat lumakay kamot gaya man. Ubingak pa, Ante. Kan may sana pa nakasagana ang mga sawa. Aka din ni Lester, Nana? Awan balasang ko. Diya mo tinapanan na. Tadimot nagpakada kanya. Anya? Apay, anya ko matiibagam iti anak ko, balasang ko. Kwa, Nana. Adda ko man napatag nga ibagak kun kwa na. No anya man day ta, ibagamon kanya. Tasyakton ti makaam mo amang ibagakan kwa na. Kwa ngamin, Nana. Masikugag. Kat ni Lester ti ama. Anya? Ay, una yan ni Lester. Itakder na kumatidaya ko, Nana. Sige. Bayang balasang ko. Kasaritak to ti anak ko. May papan iti day taabanag. Mama, jak kayat nga ikalay sa ni Lisa. Anya? Apay nga rod agin araw mo. No di mo kayat nga ikalaysa. Naawisak lang itilangana, Mama. Ngam, saan ko nga ayatan? Kasanong arudan, kat masikugan. Mama, sana kasigurado no siyak ti ama, ti sikog na. Anya?
Padaanan dito departure area. Naawan tinapasama ka paringot. Masapol nga agabrood ako. Tapno maliklikak dagiti babae ako mamkamat kanya. Jacqueline Pagar. Nauray gayam diti pagilya na nagturungan. Ay na, simbangpot kamot gaya man Lester, kaanakan. Kaano di sasangpot mo dito'y Pilipinas? Duwa na lawas ti napalabas, Auntie Narda. Ngam, sana ka nagpadpadlaw ka dagiti ka aruba mi iji lugar mi. Tama ba inak? Kan may isa, awan nga minti kwarta ka nagawid. Nay, apay ngay. Kat no nagbayag ka iji abroad, kaanakan. Malasak nga rod, Auntie. Nagastos kumot lang ijay ti amin a kwarta anat gadak. Unay kan kaanakan. Nangibati ka kumamot ay ti pakalaglagi pam iti panag-abroad mo. Sana bale, Auntie. Tagsubliak mo't lang iji abroad. Manggadak manen. Ala, sapay la kuma. Kat ambom ton, ter aramidam, inton sumarunaw nga agabroad ka. Nana, nagsublimat gaya man ni Lester. Wan, manulito. Ngam, ay una yan di anak ko. Awan apulos ti insangpet na nga uray chocolate la kumakapasalubong na. Tinaang bagi na tinsangpet na. Grabe mo't ni Lester, no kasta nana. Damag ko na asam ni Lester arumar. Kalpasan ti trabaho da. Ken day off da. Mapanda iti balay pagraragsakan. Pagsusugalan, ken pagiinuman, nana. Ay, sigo din akas ti aramid ti anak ko. Pacheck, nana. Iso ti pangipipanan ni Lester iti sweldo na. Aglaklakay akas talatan ti anak ko iti abroad. Di pa'y lakit nga minagawid dito'y Pilipinas, no kasta namat. Mama, ato di pasarabok. Tsokolate, sabon, toothpaste, towel, kanda dumapay. Nagyaman na, anak ko. Pasensya ka yun, Mama. Taday talang tinayawid ko. Awan namin ang tinabate a kwartak ta. Nagastos kumot lang iti abroad. Sana bali ti kwarta, anak ko. Tinaskan kat nakasangpat ka na salon na. Sabagay mo't Mama. Tinasayaat. Dito'y kan Pilipinas nga agnaet. Agbiro kan iti trabahom dito'y. Taawan mo't lati Serbina nga agab-abroad ka. Taawan mo't ti morurnong mo, anak ko. Kastamot lang ti panggap ko, Mama. Diya ako nagsubli di abroad. Ngamin, awan mo't lang ti aramatik a kwarta nga agsub. Nangaro na itatakayat kong tagbalbalayo. Lester, anak ko. Ato yung tibalon mo. Mangankan. Ituloy mong tumadamdam at itar aramidam. Nagtaktak kayo pailangan ng itulod iti balon ko dito yung garden, Mama. Tadi ka matla maurayan nga agawid kat pangaltawan. Bala, husto daytan, isardeng mo pa itar aramidam, takanang pa ito'y balon mo. Urayan ka amalpas. O sige nga ron, Mama.
Mapanak di ta kalapaw. Ay, Parts! Gimagat ka teos to ah. Ah, Uy, naglawat ti minulami tinatnatang pare. Yan sa bali pa dagiti dinggo na tarakan mo. Ay, well, sus. talaga kahit kung tagbali yung manulito. Tani, lumakayak matan. Ay, ayatan ka, Mariel. No, aklunan na. Ikasar ka, Dagos. Talaga? Manong Lester? Saan ka kadingagang angawlaan? Saan? Napudno ti panagayat ko kan ka. Sapay la ko mga rod, tadi nagtulukwan. Manong Lester? Sana pulos, Mariel. Katap no mamati ka kanyak. Ikalay sakan. Pangasim, Lester. No ko na mapagang angawam laang ni Mariel. Di mon ituloy ti panggap mo. Agar aramid ka manan. Saan ko apagang angawan ni Mariel, Mama? Napudno ti panagayat ko kan kuana. Isungay kalaysak. Nasaya at no kasta. Tapno mga asawa kamatan. Tani, lumakay ka, anak ko. Nyamatan, Mariel. Nabannog kan mabisina ka naggapo iji garden. Gamdi ka pa'y nakalutoy ti pangaldawan. Saan nak ngayon asawa? Tapno pagbalinan nak at agabom. Numabisin ka, agluto ka. Anya? Kanuan gayam, numalpas ka mangan. Aglabakan to, Ah, naurnungan ti malabaan. sika. Anya nga itaramidam. Inakagpaisuroy ti gayam ko ng computer. Sige, Mariel! Mariel! Na yun ni Mariel. Awan pa'y tamo ng aramidan. Dahil talaga ay ayam iti cellphone na tararamidan. Hindi na pa'y amo tagtrabaho dito balay. Agbabawi ka ng asawa ka ni Mariel. Pare Manolito. Kaking pagharap, pagas da ito ugali na. Napaglan asagot. Sana bali ata napintas kan ubing ni Mariel, pare. Napintas kan ubing nagpaiso ti asawa. Andaran nagmat, pare. Nakasup-suplada. Tinakpa mo nga si kasuan nga asawa. Talaga siguro kasta, pare. Adalat ti sana pagpinaumatan dagiti agasawa. Agalos ka. Asawa mo nga rod. Apa ya sinipat na Mariel? Anya ti pasol ko kan ka, ha? nagkunang agbartag ka, ha? Anyat oras itan, rabin! Di takarwar ang maturob. Ay, di na ka man ikasta-kasta si ka Mariel. Kaya't mo, tagabilang ka, ha? Ano, kastagaya ma? Payman, mabitlaan! Ah. Ala, tibunan! Na- Tikunang, kabutan ka! Ano, di ko na.
Bunang, tinasahat, pumalawak dito yan. Anos ka, anak ko. Takaskin ni Mariel tinatumpungam nga asawa. Saan nakakabutang nauyong kan natangsit. Madlaw ko din na kay ayat ang dasawak, mama. Awan na respeto na kanya. Agan anos ka, anak ko. Anusam ti asawam. Kikit ti aramidam. Agkararag ka. Ikararag mo. Asapay kuma tagbalbaliw ti asawam. I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Sadot ken nauyong nga asawa ni Mariel, Mr. Lonely. Ti kayat na, isulaeng ti masurot. Nubagbagaak, labanan na. Ket di na kayat ti paiturayan. Banag a pagbababawyak, no apay nga isupay, ting kalaysak. Ngem na pampanunutek, tinararamid ko kadagiti babae, idi kalabas. Makunak, akar masiguron kanyak daytoy anak banagak. Alakastan, ket agyamanak. To'y pagayam mo, Lester. Agyaman kami iti pakasaritaam nga impatulod mo, pagayam a Lester. Nagkalaysa kayon iti asawam, ket daytan ti makuna agasat mo. Iswa tinasayat nga ramidem, ket ano sa maabagbagaan ta asawam, tapno agbaliw metten ti ugali na kan ka. Ngem ket di, nasken nga ipakita ken ipariknam ti kinapategdaken ka a pamilyam. Ket sapay la kuma, ta maurnos yon ti panaglangin nyo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad di tinagan a Lester at taga Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.